Hello mga Yinyens! Amens no, magandang hapon no, blessed Monday ng hapon sa inyong lahat. Araw ng Lunes, May 19 po. 7 araw po makalipas ang May 12, Election Day. Ngayon mga Yinyens no, yung i-vlog natin yung mga senador na boto ng Benguet no, Car Region, Cordillera Administrative Region, Benguet. Umpisa natin mga Yinyens no, ang nakuha ng top 1 si Erwin Tulfo. Mataas ang boto na nakuha niya mga Yinyens no, ni Erwin Tulfo sa probinsya ng Benguet, 103,845. Sumunod si Senator Bongo, 85,569. Pangatlo si Ping Lacson po, 77,530. And pang-apat si Amy Marcos, 70,986. And panglima si Tito Soto, 69,881. Ben Tulfo, pang-anim na 65,837. Pang-pito si Bato de la Rosa, si Senator Bato, 63,715. Pang-walo mga Yinyens no, si Pia Cayetano no, 59,050. Pang-siyam Camille Villar, 56,389. Bam Aquino, pang-sampu, 50,363. Binhor Abalos, 49,709. Pang-11, pang number 12 si Lito Lapid no, ang pang top 12 sa Benguet no, Cordillera Administrative Region, 47,705 no. I-recap ko lang mga Yinyens no, ang nangunguna si Erwin Tulfo, Bongo, Ping Lacson, Amy Marcos, Tito Soto, Ben Tulfo, Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Camille Villar, Bam Aquino, Benhur Abalos, and Lito Lapid. Amens no, pang number 13 si Rodante Marcoleta, 44,364. Kiko Pangilinan no, 41,858. Bong Revilla, 38,461. Manny Pacquiao, 38,451. Abi Binay, 35,643. Colonel Busita, 35,482. Willie Revillame, 33,634. Francis Tolentino, 29,743. Gringo Hunasan, 29,289. Doc Willie Ong, 24,614. Number 23, Heidi Mendoza, 21,464. Number 24, Attorney Vic Rodriguez, 18,442. Number 25, Attorney Jimmy Bondok, 17,458. Number 26, Philip Salvador, 15,938. Number 27, Ariel Querubin, 15,299. Number 28, Raul Lambino, 13,768. Luke Espiritu, 12,067. Alin Kapuyan, 10,762. Itong si Alin Kapuyan mga Yinyens no, dito sa may Benguet no, Car, Cordillera Administrative Region, number 30 siya mga Yinyens. Pero sa mga unang vlog mga Yinyens, Pangasinan, Tarlac, number 58 siya. Tapos Nueva Ecija, number 52. Sa Nueva Vizcaya naman, number 48. Dito mga Yinyens no, si Alin Kapuyan, number 30 siya. Dito sa may Benguet no, mataas na nakuha niyang boto rito, si Alin Kapuyan. GB Hinlo, 9,822. Number 32, TD Casino, 8,828. Number 33, Doc Martis Mata, 8,010. Number 34, Franz Castro, 7,956. Arlene Brusas, 7,912. Attorney Suni Matula, 7,611. Number 37, Danilo Ramos, 7,414. Liudi de Guzman, 6,643. Lisa Masa, 6,387. Pastor Apollo Kibuloy, number 40, 6,292.
Ayan po mga yans, no, yung resulta ng eleksyon, no, sa mga senador na nakuha nilang boto sa Benguet po, probinsya ng Benguet, sa Car Cordillera Administrative Region. Ayan po mga yans, no. Okay mga yans, no, salamat sa manonood. God bless you everyone. More power, keep safe, sana nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yans.